87.6 Geto FM. Gatwambĩria gĩcunjĩ gĩkĩ kĩa bithatu na kĩa mũthia kĩa inukubia mekethano biria biamatĩtie mũrĩo mwaka-inĩ jwa 2023 na Rais wetu William Ruto agwekethwo nĩ amba thirikari-inĩ aberire mantu jao nĩ jang'ana matatu Jericho Jau either wahame Kenya ama nitawaweka jela ama wasafiri waende mbinguni. Nukabatuma safari iu ya mbinguni nyote choketie kiubunka kibamenye baremere iguru bageta Ama namna gani jameni? no uwauga Hii ufisadi mnataka tuchezee Lingala naye? ade Hii ufisadi tumalizane naye watu ama namna gani jameni? auwo kirikagia barabate gwitikaniria nawe ne hata bakuthithia. Wameniandika, wamejaza maneno kwa magazeti, sijui Law Society wamesema nini, sijui watu Azimio wamesema nini. Nago ri bachokerio kiberaga atia. Wacha nirudie, wafisadi wote, wakora wote, wezi wote wahame Kenya. Abakeja kurega. Wasipohama tunawafunga jela. Na wakiendelea waende mbinguni. Story finish. Geto FM. Mwedi ijwa kenda mwaka juu na leo nirio uragiti Cultural Festivals ya chokerere na antu bataitha gikeno kiao ni untu buu. Muriongi makonyi nagwi na kubwabu achoro ugo kenini ke urangitire ne makutano mashauri kanjora sublocation ya modeni gwandini ya mukothi Tharaka North mambura montwera Tharaka Nithi urangit Cultural Festivals. Ngavana Muthomi Njuki inyimbo iriku ikuinwa nagu boboi kumuntamburi nchongo ye ebishege nkweraga ndigwa kuri na sheria gontuguku niriku sheria kwa mwanka muntu eberi oronge we ibarabataye kweberia niota manduri bwa Tharaka wego mama oriuga ata beberie bagireke kabankegire nkeberia kanae okaina iriku kemojo nanje itobainira waikare bora ukuye taringa kangi niondu akanitara wa inkuina nja ingotiririkana wa watu achinaga ike nonto kuga uri wa kanisa pakegwa kina waikare no komya ngumwa kanitari mieri ethatu aria gunti kuona uri na mbatie pastor akegwa bai akari bukauga ata bwegie guchokera kwa mambura mama bwega muno kiri ngabana wetu bo twitigeria iki tutiagagwa bwega nuntu kiathiki kiari kuura baika twikira mpio muno. Geto FM. Nawe munini wa gavana Meru Mutumana athumpirie gintu kiri nkorone ya munene wawe Kawira Mwangaza muno. Gintu kiu nikio kiriku ni gintu kiwitwa Okolea kaya thithia atia ndi deputy governor wa Meru County inkwenda kuwa Okolea tikitharimo kiri antu ba Meru aiwa Meru baeja gwa into kirio Amero tokorea koewa rietwa ene ria Jesu katokeya ate kurakarire antu bakithitangwa na mantu ja mikonetie maua kerundu keke puvate program wewetu Okolea iyo mathina yatumite bekirwa kisisi na buteterere gavana riria amiretete matakiri kwenu batwe murungu wake tuetera tutetera muntu onderengu Geto FM. Kurukia atongeria Meru ni bamatirie gwekethana mwanka rais auga kaunti iu iritia maromba. Geto FM. William Ruto waugire turombe gukare atia Ule shetani ambaye anataka kulete kizungumkuti hapa Meru ashindwe. na twaromba nagwe neta achindwa turombe na muntu ungi o Meru riu Ni sawa. mutano baba gore akuye aja tugondokere nkomejo riu koma wegi koma Tharanu imbi konyoteri Rusivero koronyanga and the whole nation say amen. Geto FM. Frank Kapete nawe arintere cia Tharaka nethanire na mturi na rugono rwa maromba ja mubango jwa kithima kia moyo aja Geto FM.
Frank Kabete na hata mubango wa kithima kia moyo wa Geto FM warutha na gutharaka Jumapili ndike bodo mageta gwata kithima kia moyo ye kithima kia moyo mugoro moyo agombira ndegeta kanyo chai mwanga ngoko cia tura chai nderekiana karibu 40 na gentu wenjokia ite injokia no antikola maromba ari mokamba ngeta chai Geto FM. Kagita kau nirio King wa Ngeretha Charles III na mwekuru wawe Queen Camilla bejere Kenya na aria King achumirie kwaria kinya Kiswahili. Mabibi na mabwana, hamjambo. Hatujambo, kethi ayuthi nande na nkethi chiao. Niaje? Ndomo yaku kiretwe. Ni furaha yangu kuwa nanyi. Ni furaha yetu pia. Aya, tiga Meru riu bagukinyirie ntomo yao. Ngina Queen Elizabeth na thithirie makosa ja manene muno riria ari Queen mwire ijariko atuma njeshi yewe kuma British yeja Meru yeja yambiria kuraga antu betu na baada ya gwatire ndite urage abatesaga na kubathithia ata akuruba aringairo shuba ndikuria ina ya aringairo tiga King atwire kethura na ije manto jau. There were abhorrent and unjustifiable acts of violence committed against Kenyans. Nandi kethura nuije uriuga ata the wrongdoings of the past are a cause of the greatest sorrow and the deepest regret. Urigua ata kuuriungite kenyeje antu banje nu bendete kwijou. Najisikia kama niko nyumbani. Euringi wite Meru Geto Saru. Na Kamire twe kamera. Geto FM. Mwedi ijwe 11 nirio waziri Lenturi uria njuri ncheke ari kuga niwe Kingpin wa Meru atongererie mantu ja kwenda gwimpeach Kawira kaide. Kawira na weta mpaka eria iragwa ni ameo kenda na thonokere o kaide. Geto FM. Rais William Ruto. Impeachment yu ni buntu bwa mbere Lenturi gusupport yako ethwa Kingpin. Munene buibuma. Teko muthekera na arokire Mungu. Na nilikuwa nimewawarn watu irata huyu Lenturi msimrudisha hapa nyumbani tena kuja kumkoroga hapa. Yanande akoroge kiburu ate kumenya ketherwa ni umwa bare bakero bare mpinde ambokandu na thithie kumi 100. Geto FM. Antu kinya bara baringire Ruto kura bakwambiria guteta ni untu bwa thirikari yawe kuongera ugoti bara batamuringire kura ni baugire ojo. Kama wewe mwenyewe ndio ulipigia Ruto, bibi yako kufukuza kuchome na maji moto. Ala? Kama bibi yako alipigia Ruto, piga yeye. Mwambie wewe ndio umeleta njaa kwa hii nyumba. Aguo kareta mbara bai. Ukera rais Ruto ata. Ruto mali kuna pesa na kupea tu clue kidogo tu. Ikuruere koko monenkera. Unanize chosa kanjo. Sema hivi Ruto, kupupu ni 1000. Tiga mathe nagwe. Nukwenda twi MIIR kana endi. Na kuzuzuni 500. Alafu wale wako na kitambi Ruto, ongeza tax. Hebaraba kwa RW nabo bakaruta higana. Kenya ni wanavumilia. Rais Ruto. Tuko na mpango ya kureduce mambo ya cost of living. Weka rwimbo kainagwa tume panga. Geto FM. MCA na gavana Kawira Mwangaza na boba gwita na mbere gukuranira imindo Kawira na ugire kama mbaya abera atiri. Mtu naikinya gutena njointi ndindine. Aya maendeleo. Deputy Governor Mutuma ngathine jita thira. Tukumitwethirite twina mathina thene ya Meru County. Na bumenyela ingwara ugire nejite kana ne ata munyora ugire. Kalutha kaandika kwindika atura. Ade. Lero yu karingwa nketha ndike nini ati. Kide ya Kristo barabati cia rugoti uri berata. Lera choro e karingwa o.
na kiri barugo cibereire rukaringwa Etano rathiana. Etano rambi. Riathiana. Ketha ndiki nine. Na ndika ibange tutekeje kuigua kawira mamuro kamunya. Aba muratomba kachemire yonde buratiana. Kira ito akumubuthia nyumene tuonere akiringaringa tiri akiugaga atiri. Sikushindwa na mtu ovyo ovyo, mimi nilishindwa na bishop. Geto FM. Nawe gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki era antu betage bakathimwe mirimo kinya bate ajitwe kenda murimo jwethirwa juri mwiri jutanganirwa na jumbere ya jumba muntu. Nerirwe kwanza arume nimo maina thina muno matikwenda kuiwa makirwa ni makuthima. Amurimo jwa bomba. Thina makuria nimendie makendia muriji mundu mkaira gukama na nibo kaingi bombagwa ni mirimo eu. Nuntu nakia naregire kuthimwa athire mwari ndagitari uri bare augani ndurutira mwari durubare rimwa adidega kumuritira nikideu ati ni muonie nduno yakwa ari ndukoino murimo utendoni ndagitari akwira rutamone muonie karata no gutina ungi gutina gitanda karagitari na ndagitari ate abatana indo ciaku kenda gotetheka. Geto FM. Na nandi ni untugato kuthiria mantu ja ichunche bia mekethano biria bia mateitie murio mwaka ene jwa 2023 ni muthaura njogu kambwendere Happy New Year. Njokere umbunenkaneirie kiri Frank Murimi uria twathithagia nawe mekethano aja Geto FM mwaka ene jwa junthe. Rais William Ruto mbere turikia munene mkuwe na mwaka mpya wenye baraka nyingi. Wananio kuma methani ya mekethano ngabwendera Happy New Year. Geto FM.